Okay. Angibingelele. Bingelela abantu konke umhlaba jikelele okhulumayo ngudlozi ikhulu umoyo. Abaningi yabona liyamazi, abaningi sebeke bahlangana naye njalo. Abanye namakaze bembone kodwa bahlezi bembona lapha ku YouTube. Ngizolethulela futhi namhlanje enye i-channel. Ngizokhuluma nje ama-topic amabili nje amathathu noma ngithi amane engizothanda ukucushisa abantu ngawo ngoba benembuzo eminingi abangakaze baphenduleke kuyo. Into yokuqala engizokhuluma ngayo ngama-JINNS ngoba kuye kwaba nembuzo yokuthi ama-JINNS asebenza kanjani. Namhlanje sengizochaza ukuthi ama-JINNS asebenza kanjani ngaluphi uhlobo. And then ama-JINNS angumoya ukuthi imoya kakhulu esetshenziswa ngamaNdiya namaSulumane nabantu baseTanzania. Kukathi ke le imimoya engabonakali kodwa enamandla ngoba abantu bayibambuza ukuthi kwehlukaniswa kanjani ama-JINNS nama-boys. Ngase ngisithi mina ke kwehlukene ngoba ama-boys usuka uwalandele into ebalekile efana nokuthi mhlawumbe usuka walandela imali kuphela ukuthi azosebenza imali lapha ekhaya, donsa imali ayilethe mathupha ekhaya. And then ama-JINNS ayasebenza ngazo zonke indlela, ayakwazi ukuthi akulethele imali, ayakwazi ukwenza imisebenzi yasekhaya. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi uthole ukuthi umuzi uchanyeliwe noma umuntu angashiya izitsha ekitchen ehambile iminyaka izinyanga, uyathola umuzi emzini wakhe kuhlanzekile ngoba ayaklina yonke into owatshela ukuthi ayenza. Unlike ama-boys, ama-JINNS ayakwazi ukuthi wona afe kodwa abe atransforme abe ngenye into, abe aphile njalo. Akufani nokuthi mhlambe uma-short boys ukuthi mhlambe mangasawafuni ngesinye isikhathi uyakwazi ukuya kuloyo muntu lapho wathatha khona uhambe uyawabisela. Kathi ke ama-JINNS wona ke awungeke mangabe suwathethe awukwazi ukuwabisela. Ubuhle bawo ukuthi akakwazi ukuthi alwe nabantu ekhaya kodwa alalela imisebenzi oyabuyitshela wona ukuthi afanele ayenza ngalolu hlobo wena osuka watshela ngayo. Mangabe khona manje ungathi okay awahambe ayolidinga imali, azohamba ayodinga imali. Mawungatshela ukuthi okay mawakline lapha endlini, ayakwazi ukuklina ama-JINNS. Nemisebenzi enzima wena ongakwazi ukuyenza ayakwazi ukuyenza. For example, ngiyalala ithemba abantu abaningi bayake bethi abantu baseMalawi basebenzisa imfene ukushayela imoto, kodwa ke thina ngokwazi kwethu kusuka kungasiyomfene liyana asuke engama-JINNS. Wena usungabona iyimfene kodwa ingeyona imfene kodwa engama-JINNS ngoba ayakwazi ukutransforma into different things ama-JINNS. Kathi ke baye babuza abantu ngeprice okuwukuthi wona mangabe sikunikeza wona awu-25,000 ideposit yawo. Kanjalo ke mangabe siwathethe kulapho sizokutshela khona imigomo eminingi ngofanele ukwenze nongafanele ukwenze. Malana ngokuhlala ke ama-JINNS ayakwazi ukuhlala emathuneni, ayakwazi ukuhlala emhumeni ezintaba, ayakwazi ukuhlala nasendaweni ukuthi mhlambe abantu basuka bephumile kule ndawo engasahlali, ayakwazi ukuhlala. Okuhle ngawo ukuthi uyakwazi ukuwatshela akulalele lokho wena usuke ukufuna. Noma ngabe unebhizinisi, ibhizinisi lakho ilizophakama ngokusheshsha, noma iliphi ibhizinisi mhlambe usebenza kanzima emafama kodwa ke wona mawunawo awukwazi ukusebenza kanzima. Iyo lento ke siyake sisho ukuthi abantu baseMalawi bayalala emakhishini lapha yana kusebenza izilwane zawo. Ama-JINNS ke lawo ayiwo asuka esebenza, and umlungu ubuya amncoma ngoba usuka umsebenzi wakhe umuhle ubukeka. Bese ngiyongena ke okwesibili, abantu baye babuza ngendaba yespoki. Ispoki sona